Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ne, abay ngay manong, aldawan, di ka pa'y nakadigos. Saan ka di amapan iji pagadalan? Ha? Mapana kading ko, ngaminton aldaw. Ha? Awan mo't lar aramidan mi ije pagadalan. Agprak-praktis kami lang iti graduation song mi. O, di makipraktis ka, manong. Ay na, no syaktisi ka, ragsakak ati makipraktis. Masadutak nga rod. Alakit din, mapangkan, umunakan. Sumurol kak to inton aldaw. Anya? No agsaludsud kang kadagiti gagayim ko, ibagam ti imbagak. Anya nga day imot mo barog, kasla kawis mo. Ha? Tugak daytoy, uncle. Iniawid ko na, tapno mailabak mat. Iti kasta, presentable nga usarak inton aldaw ti graduation mi. Ay napakaragsakak unay dayta, Oliver Barok. Maragsakan parakan ka. Agyaman ak unay, uncle. Malatag sagana akbat nga rod. Tasakto ti mangimartsakan ka. Una, uncle. Adda kayo no anya ti kawusyo. Tinapatag. Adda kayo amang imartsa kanyak. Juan Barok, sana mabalina sa anak nga umay. Alam dahito isang 1,000 pesos, balasan ko. Ha? Abay daytoy. An-anuak, angkal? Ingkay jay ili, tamot lang. Ha? Gumatang ka iti irigalo takin ni manong mo inton kanikadwa. Ha? Una, tapno maragsakan ni manong mo iti panagraduar na. Ay na. Ay, sana ulo talaga. Adda regalo na. Di ka madanagan, balasan ko. Tainton si ka graduar iti high school. Saan lang agbalor iti 1,000 ti irigalo mekan ka kinimanong mo. Dakdakkel to agatad. Anya? Ala, ingka ni jay ili, tapno makasubli ka dagos. Insurat kon tigatangam. Congratulations, manong ko. Agyaman ak unay, ading ko. Adto'y ti regalo mi. Para kan ka, manong. Naragsa ka pa naggraduar mo, Oliver Barok. Ay na, agyaman ak unay, uncle. No saan aga po kada kayo? Sa anak-anak katurpos akastoy. Awan ang yaman na, Barok. Naragsak kami iti kapsat mo para ken ka. Maminsan pa'y kablawan ka iti naragsa ka pa naggraduar mo. Kasano ngayon san, anya ti plano mita? Sa dino ti pag-enrollam? Ha? Siyak, ijay syudad. Iso nga min tinagsaritaan mi kininanang. Total, ijay matlang agtrabaho. Iso nga ijaya ko na. Nasaya at no kasta insan. Ngamsyak, jak pa'y amo no agin rolak, wano saanan. Anya? Pampanunutat ngamin. Akaslasanan akabaalan ni uncle timang paadal kada kami iti kabsat ko. Insan, no ijay ta syudad nga agadal. Mabalin kamot nga agbirok iti part-time job mo ijay? Sa bagay matkit di Nang runa iti Sabado, kan Domingo. Mabalin mo ti agkargador ijay palengke. Makatulong kan kaday jay. Uday tati ko na ang Barok. Umanugotak. Agyaman ak unay, uncle. Isu na lang tadyak kaya ta makipagnaid ka kada brando. Mangsabol ka iti boarding house mo. Uncle. Jak matla kaya ti makibagnad kada brando no bilang. Amumatan ti ugali ti inana. Ang mga no pagbalinan nakababaunin ni Jay. Uncle. Anusak laangan ti agabang. Wen ka anakan. Di ka matanagan. Suportaran kayo, aginggat kabailan. Ala, di kan agliday akasta. Ay,
Malidayanak lang amin. Gaputa, dua kami laangan kini Uncle ti mabati diti balay. No apay-pay lang amin, ama sapol nga ijay syudad ti pagadalam. Di kag danag. Agawid ak, mamindo at makabulan. Promise mo ah. Un ka di. Ay, un gayam. Ipalagip kumanan kan ka ah. Kalpasan ti klasem. Agawid ka adagos. Sika kuman ti makaamong agluto dito'y balay. Di mo urayin na sumangpat pa lang ni Uncle. Tapno iso ti agluto iti kanan nyo. Wan manong. Sa anak mo't ama kibarbarkadaan niya. Tapno mapanak agbalbalog kalpasan ti klase. Nasayaat no kasta. Agsingsimpat ka nga ron dito'y ah. Apo! Nagmayat matanda ito'y boarding house mo, insan? Ha? Nagmayat, ta solom da ito'y seled. Mabalin mo ti mangyawid iti chicks, iti anyaman nga oras sa kayat mo. Ha? Sika talaga insan. Chicks manan ti adda di ta panunot mo. Katuan mat. Amo matanda ito insan mo. Habulin ng mga babae, ako nada. Anya? Amon gayam. Adda ka din nabiro ka mapagtrabaho amin ton Sabado? Adda insan. Adda nabiro ka kay palengke. Kaduak ni Cesar anapan. Ket mangibunag kami iti natang manipod iti gate. Aging ga iti unag ti palengke. Kasta ah. Masayat da ita. Tapno adda mat pag part-time ma'am. Adda pag shot ko naman. Naimbang nga oras mo, ading. Ha? Kastamot kan kamanong. Sika ka din dyan imbaga ni Auntie Irene, akabarbaro akadwami ditoy. Wen, siyak. Kasta ka di. Ala, agtugaw ka pa'y manong. Yaramidan ka iti kape. Agkape ka pa'y sakbay amapan ka agbunag itinatang. Agyaman ako unay. O anya, maanusam ka di ti trabaho ditoy manong? Wen, awan mo't parikot. Saan mo't anadagsan ti trabaho? Nasaya at no kasta. Ay, wen gayam, alam ka di ti tangdan mo ita? Ha? Kuha. Saan pa nga ita, ading ko? Ibagak tulatan no masapol ko. O sige, ibagam tulatan ka ni Auntie Irene no bilang laeng. Twice a week kak lang amin nga adda ditoy. Uray siyak. Sabado lang kan Domingo ti kaddak ditoy. Agad adalak ngamin. Ah, kasta ka di? Ay kat, uwan naimbagla makatulong iti panagadal mo. Agpada tangarod no kasta. Uray siyak. Umayak ditoy no kastoy nga awan klase. Tumulong nga kada Auntie Irene. Imbagla nga allowance ko mat at itangdan ko kadakwada. Anos lang nga talaga, ading ko. Ewan gayam. Anya ka di tinagan mo? Sunshine tinagan ko. Shine ti awag da kanya. Nagpintas mo't tan tinagan mo. Maibagay iti kinapintas mo. Anya? Kurso na adam ti kaanakan ti boss mo? Uwan insan. Ay na, nagpintas si ka. Kasla Andrea Brillantes ti kinapintas na. Anya? Ay kat, nagpintas nga rod ah. Uwan nga ron insan. Saan mo't na maikat dito yung panunot ko da jay sunshine. Nagmayat pa'y tinagan na. Anya pa'y lang tiraramidam ngay. Arma mo na. Anya ti amom, no iso ti mangted iti sunshine kan ka. Aburay pa'y matain san. Nabiit kami pa'y lang ang nagamam mo. Amangan kit di mat no anya ti panunutan na. Armam kit din. Sige ka, unaanda ka ti sabali. Ha? Anya? Adda ka barbaro akadwayo ijay pwesto ni Auntie Irene, insan? When insan, ni Oliver. Gwapo? Ha? Si Kakit Dimot. Dayta talaga ti saludsuda. Siyempre siyak pa'y ti kunam. Katuan mat, gwapo ni Oliver. Agad-adal mo't lang dito syudad. Kasta ka di. Kaya't masawan, weekend lang ang umay ijay pwesto ni Auntie. When insan, iso ti agbunbunag itinatang.
Nagagat ang arad no kasta. Ay na, sapay la kumatamara na ak numapanak ijay. Ay na, nasaya ta si Mangpot kan Manong Oliver. Nagdanagak. Kunaklakit din no saan ka makaumay. Ha? Pasensya ka na. Naladawak namin iswa. Medyo naladawak. Kasta ka di? Alaman nga ro ti number ko Manong. Iti kasta, ag-text ka adagos no makaumay ka no saan. Tapno amok. Madanaganak ngamin. O sige. Alaak ti number mo inton malam. Sige. Agtugo ka pa'y, tagtimplak iti kape. Agkape ka pa'y nga umuna, sakbay amapan ka agbunag iti nateng. Agyaman ak unay. Sunshine. Ne, makadlawak man. Itay pa adeta cellphone mo, tikit kita mainsan. Ha? Sakat isam ka nga isam. Anya laon na itis isam mamaya. I-share mo mata. Insan. Maragsa ka nak. Gaputan na alak ti cellphone number ni Sunshine. Anya? Kan maysa. Friends kami matan iti Facebook. Kita ak nga ron da ito post na. Awan mo't makita ka kaayan ayat na. Iso ama sigurado nga awan pa eh. Nan, kita ak man tirupa na. Ha? Iso day ta. Apaw! Nagpintas mo't gayam. Ay na, no syaklat ti sika. Idi damo pailangan nakita. Imbaga akon nga ayatek. Anya? Kadwa na. Amumatan kanyak. Numapapanlangit ti babae. Ay, sa anak nagpaudi. Iso akasta ka kumamat, insan. Galawang taraki. Saan mo aliplipatan nga awan puli tayo ama nagbabain. Itay pa nga Miss Isam ka friend. Ha? Siguro, ada ka chat mo, anya. Si kamot friend. Awan ka chat ko. Adala nakita ka nakakatkatawa dito yung Facebook. Ismagis isa ma. Uy, amo kung dagita nga style. Iba ka mat akanyak, no asino dayta? Sika talaga. Awan ko nakngarod. Jaklapat yan. Maamwak tumat lang, no asino dayta? Ala, aginom talat ta insan. Hindi ka matanagan. Sakti makamungag bayad iti amin. Nabartagtan insan. Agawid takit din. Sabado inton bigat. Adda trabahok. Una yan day ta kinagagat mo insan. Kaslasaan ka mata na mapambanog. Sana talaga insan. Tapno amom. Jak pulos marik na tibannog ko. Uray agmalmalamak nga agbumbunag itinatang. Basta makitkitak ni Sunshine. Okay lang. Talaga na in love ka kini Sunshine ha insan. Talaga, insan. Awan kayam. Buludak man pa iti cellphone mo. Makiteksak lang. Awan nga minan load ko kat. Ay kat una. Asino ay atitiksam. Ato iti cellphone ko. Kanayon nga dalod na rayta. Tanyaman nga oras. Ag-text ni Sunshine. Kat adda pag-reply ko. Una. Mabit lang ha. Antay ta. Nalakmot lang ti cellphone number dahi dya Sunshine. Sakman lang ti mangaram kan ko na. Agkapoy-kapoy mo tayo kasinsin ko. Anya nga insan. Natiksamon. Uwan insan. Di ka man tanagan. Ninanang titineksak. Imbagak amaladawak nga agawid. Amangan ngamin no agururay da. Anya nga ta ti aramidan ni Brando. Papagayam. Di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kalpasan ti panaggraduar ni Oliver iti high school. Intuloy da ken ni Brando akasinsin na tinagadal ijay syudad. Gaputa kayat ni Oliver ti makaadal. Nang sapol da ito'y iti part-time job. Kat nakastruck da ito'y ak comboy ijay palengke. Kat ijay namtan am mo ni Sunshine. Akaanakan tibus na. Gapu iti kinasingpet ti babae. Saan ang mailimad. Ang magustuhan da ito'y ti baro. Kasta unay aragsak ni Oliver. Idiintad ni Sunshine ti cellphone number na. Ngam saan na aniyam nama. Alimad nga inala ti kasinsin na ti cellphone number ni Sunshine. Ita papagayam. Denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Beta, naala kong ti cellphone number ni Sunshine. Siyak man langan ti mangaram. Tagkapoy-kapoy mat na ito kasinsin ko. Oh, anya nga insan. Natiksamon. Awan insan. Di ka madanagan. Ninanang titineksak. Imbaga kamalada wa nga gawid. Amangan ngamin no agururay da. Kasta ka di. Ay katuna. Narigat mat. No agur-uray da. Awan nga rod. Oh, ato iti cellphone mo. Hello? Hello. Naimbag nga oras mo. Adi nga nakapimpintas. Ha? Sino da ito eh? Siyak ni Brando. Brando? Awan am ka Brando tinagan na. Kan, sino tinangalam iti cellphone number ko? Sana na nas ka na mamuam no asino tinangalahak. Yamamok tibagik. Siyak ni Brando. Kasinsin ni Oliver. Dek trabaho kada kayo tunggal weekends. Anya? Natairak. Andalangak. Kumpara itinsan ko. Mabalin ka diti agdaton kan ka, miss? Anya? Ay, nagbastos mo tanday ti akasarsarita. Idapak man langan ti cellphone ko. Among friend, aday mawag kanya. Brando ka no tinagan na. Ha? Kasinsin ka no ni Oliver. Diyak magustuhan ti pa nagsasauna. Ibaga ket din anataer ka no. Ada ka no lang na. Anya? Kanti diyak kayat ngayon bagana. Di nakpay am mo kan nakitkita. Ngam damagan nakmutten no mabalin ka no ngagdaton kanyak. Anya? Ay kat, mabalin ko nam kuman Si kakit dimot. Anya ti ammom no pod no ti imbaga na nga addalangana. Ang mga no kasla Daniel Padilla. Ay kat aklo naman Ne, abay nga insan. Kaslag kakapsot kamat. Uwan nga rod insan. Nasakit ti bagbagi ka. Ay sus, kita ama. Agtumar ka dagos iti agas. Uwan insan. Gapo siguro da ito iti panagpuypuyat ko. Diretso ngamin ang nagpuypuyat ka. Gapo iti adong ang papaaramid di teacher mi. Anya nga nga rod. Aganos ka. Uray sakmet. Diyak sakit di makapan ni Jepalengke. Sabado pa'y matinton bigata. Anya? Saan ka makapan, insan? No kastoy lang tatirik na ka. Awagak ni Sunshine. Taibaga ka. As anak ang makapan. Ay katwa na. Narigat mat no pilitam ti bagim. Nga oray di mo kabalan. Awan mat klase ta, insan. Agawitan. Tapno makainanakan. Anya? Awan pa panam inton biga? Awan, jakon kaya ti mapan iji pagtrabaho tunggal weekends. Taapay? Sayang mat. Jak kaya tun. Nakalaslas tog dagiji kakadwak ng trabaho. Ang toxic nila. Anya? Jak kaya ti kasi akadwa iti trabaho. Dax ti apal da. Kan amin na makita da, apalan da. Kan maysa. Kanayon da kapag papasan iti pungtot da. Iso ajak kaya tun ti mapan.
Mangsapulak tulangan iti sabali apang gadak. Hay, una yan dagiti kasta kakadwa. Kat, anya nga rod ngay. Ado mo ti mabalin a pag part-timean dito syudad. Wan mat ket di Nagsakit at talaga tinakam ko yung pagtrab-trabahwak. Bay amon. Saan nga isuda ti pampanunutam? Amom, ti kakasdi at tao, makarmadan tumatlaeng no anyaman ti inararami daken ka. Stay humble, friend. Sa bagay mat ket di. Naawan pa panam inton bigat, umay ka iji pwesto da antik iji palengke. Iti kasta, saan ka ama boring iji boarding house mo? Rabiin nga, kada umawawag? Ni Manong Oliver, mat. Hello? Hello, Sunshine. Hello, Manong. Nakaawag ka, mat. Wan, tay bagat la ko ma. Asa anak pala makaumayin ton bigat. Ha? Kakapsutak ngamin. Nasakit ti ulok. Kaslag trangkaso ka. Kasta ka di, Manong? Alakot, agpapigsa ka nga rod. Agtumar ka iti agas, tapno makaumay ka inton sumaro no alawas. Wan, katagyaman na kiti concern mo Agpapigsaak, tapno makaumayak manen. Kan tapno makita ka. Ha? O sige, pakibagan tulangan kan ni boss, ha? O sige, siyak ti makam mo. Agpaimbag ka ha. Bye! Oh, api akas tat expression tarupam. Kasla naunag ti pampanunutam. Jakman amo no payakas na masadsaduta. Kasla, makatukturo kak abigbigat. Wan gayam. Kunakman no ada kabarbaro akadwayo diti pwesto yo. Ni Oliver, ngam saan anak ka umaita. Agkakapsot ka no ngamin. Iso nga imawag idirabi asaan pa'y nga umaita. Isumot lagayam akas tatarupam. Siguro, iso ti sapsapulan dagita matam. Iso akas tatilangam. Manalipapan ka talaga. Masadsadutak laeng, kastan ti bagbagam. Mabalin mo't anapuyata naklaeng anya. Amok dagitan nga style ko naktumat. Sayang mat. Ita nga dak ditoy. Saan nga inmay? Sika talaga. Aduman nga yung bagamo. Ala, agkapitakit din kabayatan ti panaglaklakot at iti palengke. Naimbag nga oras mo, ading. Ha? Tsagam ni Brando. Jay, mawag kan kay di na minsan ngal daw. Anya? Ay, nagwapo mo't gayam ti kasinsin ni Manong Oliver. Siyak, Jay, kasinsin ni Oliver. Kasta? Wen, kumusta kan? Ayos laan. Ala, agtugaw ka tagkape tayo, Manong. Agyaman ako na ading Sunshine. Amom tinagan ko? Una, imbagan ni Oliver as Sunshine tinagan mo. Iso nga mo. Kasta ka di? Sige, agtugaw ka laang. Taitimplaan ka iti kapim. Ay na, friend. Kung aklakit din kung kunana lang at dalangana. Pudnumat gayam. Anya nga iti kahit masawa ni ti dayta. Ni Brando, di kasing si Manong Oliver. Ay no, nagwapo si ka. Oh? Ay, saan mo ta na may katiti panunot ko tilangana? Nainlabon to gayam ko. Hoy, Ay, kilatisan pa yung ati kinatao na. Amangan no ada kaayan-ayat nan. ay na, sapay la ko matawan, friend. Sapay la ko ma. Kinapudno na. Gwapo mo't ni Oliver akasinsin na. Nasingpat ka na respeto. Iso na lang ta. Panagkunakat adan kaayan-ayat na. Anya? One friend, tapno amom, crush ko day jay. Ngam, adan sa ngaminan, girlfriend na. Apay day ti kwarta, uncle. Ingka man nag-load, tawagan ta ni Manong mo. Ha? Wan, uncle. Inak nga rodan. Uray siyak. Kaya't kumot ang makasarita ni Manong ko.
Amok akailiw mo matan ti kabsat mo. Damagan ta no kaano nga agawid. Hello, Donna, ading ko. Hello, Manong. Kumusta kan? Nasa hatlat ta, ading ko. Da kayo nga kan ni Uncle. Kumusta kayo matan? Okay kami laang. Daytoy, kailiw da ka matan. Sana bale. Intun umay alawas siguro ti panagawid ko. Kasta? O sige, urayin da ka ah. Wen. Ay, kumusta mo ti panagadal mo? Ayos laang, Manong. Awan parikot. Nasayaat no kasta. Ni Uncle, tultulungam ka di iti trabaho na, numalpas ti klasem. Wan, Manong. Anya ka lakit din. Nasayaat nga ron no kasta ading ko. Ala, kasta pay. Katagan anad kayo dita ken ni Uncle. Anya ti ko na minsan. Agawid kay di lugar tayo inton umay alawas. Wuninsan, kailiw ko matanda Uncle, kan ti kabsat ko. Ay kat sarong karam nga rod ida ah. Di saan ka man na makapanidya palengke inton Sabado? Saan pa insan? Saan nabali At damo ti ay banda, nukas di sa anak ang makapan. Anya nga tanong siya klangan. Ha? Oh, apakas lamas daw ka insan. Kabalak mati agbunag ah. Ay na, insan. Agbambannog ka laang. Naimbag kan ka Agtrabaho ka maan wano saan. Makaadal ka latta. Ta suportado dagiti naganak mo kan ka. Sabagay. Hanggang mayat latta no makitang danak met. Tap nagling etak met Sa bagay matkit di Katwan No kayat mo lakit di timapan. Sige man nga ro insan. Mapaanak to man inton Sabado. Anya, sikat agbunag iti natin. Sigurado ka kadi akabaalam? Wen, apay, mas daw ka? Mas daawak takas na saan ka mat anaruwam nga agtrabaho. Si kakit di met. Taga-probinsya tayo. Isu ka balakmat da ito yung trabaho. Ala ano sa mga rod agbunag iti natin? Saan mat namin nga imay ni Manong Oliver? Nagawid ngamin. Isu asyak pa lang tikadwayo. Ala nga rod, ingka agbunagan, tapno malpas mo adagos. Di ka madanagan. No kasano ka paspas ti kasinsin kong agtrabaho. Naparpartakak pa'y. Oh, apay akit kitaan nakmatlatan. Nagpintas ka ngamin. Sanak ama-uma amang ming-ming-ming iti kinapintas mo. Anya? Naangaw ka mo't gayam. Sanak nga gang angaw. Ibagbagak lang tipod no. Sikat talaga. Ala, tangay nalpas ka mo't tan anagbunag itinatan. Agkape ka pa'y sakbay nga agawid ka. Agyaman ako, Nay. Sunshine. Alam ka din titangdan mo? Ha? Kwa? Saanan? Si kalatan ti mangala ititangdan ko. Ha? Wen, alam latan. Imbaglaan na yung ti allowance mo. Ay, saan Nagbanugam titangdan mo. Seryoso ak, alam latan. Saan nabalikan niya, tadyak pa yamat kasapulan. Kan sanak nga imay, tapno makitangdan. Imayak, takayat ka lang nga makita. Kan makadwa. Ha? Kat, anya nga rod ita? Nagdaton kan ka? Saan pa'y friend? Ay, nagkapoy a lalaki. Uy, saan mo matapagsawan di kasta ni Brando Isakit na. Siyempre Sa bagay, in fairness, gwapo mat talaga. Ay, talaga. Amom, siya kunti kararagsakan a pinarswa no agdaton kanyak daychay. Ay na, di ka ka di madanagan, friend. Obvious mat na gusto dayjay kan ka. Anya ko maaga po nga umay agpapansin kan ka ije palengke. No saan nga gusto kan ka? Ha? Isu nga urayam laeng. Agdaton to dayjay kan ka. Asino nga ta kada Brando kan Oliver?
ti umuna nga agdaton kan ni Sunshine. Papagayam, di uliwayan adenggan ti tuloy te seryeta yu itaalawas anapaulwan. Angaw, migasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti met direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas. Kalpasan ang naala ni Brando ti cellphone number ni Sunshine. Inawagan na daytoy kat inyam muna ti bagina. Banag asaan mat nga ammo ti kasinsin na. Iti may sangal daw saan ang nagtrabaho ni Oliver. Gapo iti panagsakit na. Ginundawayan mat ni Brando as sinarungkaran ni Sunshine. Iti mat panagawid ni Oliver ije lugar da. Ni Brando ti simukat kankwana ang nagtrabaho ije palengke. Ngam saan at trabaho ti panggap daytoy. No di kat tapno maya si dagtirik nana gan ni Sunshine. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Angaw, ni Gasata. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagkakoy a lalaki. Uy, saan mo matapagsawan ti kasta ni Brando? Naa, tay sakit na. Ay, syempre Sa bagay, in fairness, gwapo mat a talaga. Iwan nga rod. Amom, siya kung ti kararagsakan a pinarsuan no agdaton dayjay kanyak. Ay na, di ka di madanagan, friend. Obvious mat nga gusto dayjay kan ka. Anya ko maaga po nga umay agpapansin kan kay di palengke. Naon pa naggusto na kan ka, Ha? Iso nga urayom laeng. Agdaton to dayjay kan ka. Ay, sapay lang ko mga rod friend. Namnama, dayta. Agsubli ako ni Jay Syudad, Uncle, ading ko. Agananat ka kumakanayon, Barok. Wen, Uncle. Agan-anad ka mat akanayon, Manong. Nagbiit ka mat nga agsubli, Manong. Awan nga rod ading ko. At dapay ngamin klasik enton bigat. Iswanas kan nga agsubliak ita. O sige, sana bale. Agawid kan tumanan. At to'y ti kwartam kaanakan. Ha? Ala, awate mon. Igayid mo kumati agadal. Tapara mutlaan kada kayo dayta. Wen, Uncle. Kat agyaman ang itintadyo korta. Nay, si kamot gaya minsan. Waninsan, amok nga mina sumangpad ka ita, iso ngay mayak. Ay, awan maramid ko iti balay. Kasta ka di. Ayun gayam. Kumusta nga iti panagtrabaho mi Jay palengke, edi awanak. Nasayat latamat, naragsak. Amangan kit dimot no narigatan ka. Saan? Asino kumamat ti marigatan no kasya nga dabalasang amakitkitam. Ha? Nagpintas at talaga ni Sunshine insan. Magustuak si ka. Anya? Hello, Brando? Hello, Sunshine. Kumusta kan? Ayos lang. Itaman pa nga mawag ka. Apay, umay ka kadyag trabaho inton bigat iji palengke? Ha? Ay, kwa, saan? Imawag ak, tadamag ko man no nawaya ka inton malam. Ha? Awisan ka kumamangan. Kwa? Awan mo't siguro ti aramidam. Di ka madanagan, siyak ti makam mo. Sige, i-text mo no sa Dino, taumaya. Pasensya ka kuman ha. Amok anabiit ta pa yan nagamam mo. Ngam ipudno kon ti panagayat ko ken ka, Sunshine. Ha? Wanyaman ti pangadang mo. Aklonek. Brando? Ay ayatin ka unay. Manipod da mo ka nakita. Nakariknak iti panagayat ken ka, Sunshine.
Sapay la kumata kasta kamat kanyak. Pudno ti kunam. Anapi ita pa anagamam mo. Ngam, kasta akmat kan ka. Ay ayatan kamat, Brando. Ha? Agpaiso? Yes! Nakaragragsakak unay. Siya kung ti karagsakan a lalaki dito'y lubong. Woohoo! Sapay ko mga rod, tadinak to pasakitan. Saan? Ikarik daytakan ka. Saan to apulos ama pasamak dayta? Naimbag na oras mo, sunshine. Good morning. Ha? Ay, pasensya kan. Jack mata na puutan ti isa sangkot mo, Manong Oliver. Ayos laeng. Busy ka mat ngamin nga Axel cellphone. Ada kape di kusina, Manong. Makamukan nga agkape. Agkape ka pa, sakbay nga agbunag ka itinatan. O sige, kat agyaman ak unay, sunshine. Naggapo ka gamit dyan palengke, insan. Un insan, nagtrabaho ak. Sayang mat, manon alawas asa anak anapan. Kat, kumusta matan ti kaayan ayat ko, Ijay? Anya? Kayan ayat mat nga ibagbagam, insan. Apay, saan nga imbaga ni Sunshine kan ka? Nga agayan ayat kami? Anya? Agayan ayat kami insan. Nagkapoy kamot ngamin. Di mo matlaarmanan, di naram kon. Kat inaklonak. Anya? Alakit din, aginanakan. Kalpasan na. Mapantamamat uminom ijebar. Di ka madanagan. Siyak ti bakam mo. I-blow out ka man, gapo iti panang sungbat kanyak ni Sunshine. Anya, adang kayan ayat mo, insan? Wan insan, iso ni Brando. Taga ano ngay mat? Taga probinsya, ngam adabalay da dito syudad. Iso dito nga agad-adal. Kasta ka di? Yam amom tumot insan. Amang ano madaldalapos ko di tarwar. Ngamjak amo nga iso ti kayan ayat mo. Wan insan, yam amok to kada kayo. Ngam saan pay nga ita. Amang ano nawaya ka inton bigat, friend? Taapay. Amang ano kayat mo ti agbantay pay lang iti palengke. Sana bale, taibagak ka ni Auntie Irene, asika pay lang ti agbantay. Katkayat ko apay, si kangay. Ada date mi ka ni Brando. Ha? One friend, ngam pangaasim ha? No agdamag ni Auntie Irene, di mo ibagbaga ha? Si ka talaga. Pangaasim, di na pa'y ngamin ammo, ti maipapan kada kami. O sige. Ingkalat ta makidate. Tasyak ti agbantay di pwesto yo, inton bigat. Nay, Beverly. Itamang pay asi ka tinagbantay dito pwesto. Wen awan nga ni Sunshine ita. Kasta? Napanan na. Apay, saan ka di nga imbaga ni Brando akasinsin mo? Ha? Ane, anyat kayat mo asawan? Kat no napanda nag-date, iso nga awan tigayam ko. Anya? Iso adi mon sa pulan ni Sunshine, ta nag-date da. Ano, sama siya ti makitkitam ita dito, agmalmalam. Ha? Saan matakasta? Ala, agkapi ka pa'y ang umuna. Sakbay amapan kang bunag itinatan. Agyaman ak unay, Beverly. Anyati ko na, nasakit tinakam mo, iti kasinsin mo. Wan. Talaga nasakit tinakam ko kuana. Ngamawan mabalin ko. Taiso tinaklon tigayem mo. Awan matgayam ka ayan ayat mo. Di ka pa'y lang amin nagdaton kan kuana. Pampanunutok mo't dayta. Ngam, pampanunutok ngamin. Amangan nuan niya ti bagana. Kat nabiit kami ipay anagam mo. Ha? Mabainak mo't kan kuana Amangan ngamin. Nuan niya pa'y ti panunutan na kanyak. Ay, mas dawak nga rod. Inaram adagos ti kasinsin ko. Ay, naangaw mo't at talaga ni gasat anya.
Iti kinaado ti lalaki ang mabalin na nga aklonan. Ti kasinsin mo pa'y laeng. Uwan nga rod. Isuan na sakit at talaga tinakam ko. Agyaman ako na ya. Tapinatgam ti awis ko ken ka. Awan anyaman na, Brando. Ay ayatan ka wanay, sunshine. Ikarik, saan to Apolos ngagbaliw ti panagayat ko ken ka? Ay ayatan ka mat unay-unay. Manipod na gamam mo ta. Sika tinagbalin nga inspirasyon ko, Brando. Tangay, ay ayatan ta ti tunggal maysa. Sapil ako mata, umanugot kay ti kayat ko. Ha? Di ka man tanagan. Takdarak ti aramiden ta. Oh, ape akas ta tilangam, friend. Kalkalpas lang ti dejo ka ni Brando, Ngam kasla malidliday ka. Ha? What's wrong, friend? Awan, friend. Adala pang panunutak. Ay, wan gayam. Kumusta nga iti dua nga aldaw apa nagbantay mo iji pwesto? San na ka di asinaludsod ni Auntie Irene? Siyempre, nagsaludsod. Ha? Anya iti bagam? Anyangay ko, ma. Tungpal bili nakmat kan ka, Imbagak nga da napatag apapanam. Ay, hagyaman ak mo kasta. Kumusta mo't ni Manong Oliver? Nagtrabaho ka di? Nagtrabaho. Iso ti kadwak iti pwesto, nagmalam. Insan, kumusta nga iti panag-date yu kan ni Sunshine idi namin san aldaw? Siyempre, nag-enjoy kami Nagpasyar kami jay beach. Nasayat no kasta. Sika ngay, kumusta mo ti panagtrabaho mi jay palengke? Nasayat la tamat, insan. Awan parikot. Ala, amay ka. Mapantaman kid di mga ni Jerwar. Siyak ti makam mo. Sikalatan, insan. Kaslawan ganas ko arumwar ita. Kayat ko ti aginana. Anya? Imaya, gaputa di mo sungsong batan ti awag ko. Oh, apay adi kasi marak. Ha? Aqua, adang amin na panak. Sana bale? Sumrag ako ninton bigat. Katuan mabait man lang. Apay akas ta tilangam. Kaslag parparikot ka Ha? Agdadagsan ka. One friend. Anya? Diyak amuno niya ti aramidag. Mariribukan ak. Kinapudno na. Nagapuak ita iti doktor. Kat talaga masikugak ko. Ay. Anya ka din day nga inararamid mo. Diyak amo na niya ti ibagakan ka. Beverly. Kat? Amo ka din ni Brando daytoy? Saan pa'y nga rod? Ibagak pa'y laang kan kuha na into nagkita kami. Anya? Ibagam kan kwa na, tapno maamuan na nga adda obligasyon na kan ka. Awanan ka itibain. Imayak. Gaputadi kamutan mauray nga agawid. Nanang, Masikog kamut gayam. pagkawanan na kumananang. Nakababain ti kasta nga inaramid mo. Nangro na kadaantem nga Irene at tumultulong kan ka. Nanang, Kahit, anya ti planom ita. Sa dino ti ayan ti ama ti sikug mo. adamat lang dito yung syudad, nanang. Amo na ama sikug ka. Saan pa ay? Ibagak pa'y laang kan kuha na. Jack amo kan ka. Noan niya ti pinampanunot mo. Uy, nagmayat ti isam mo insan. Wana insan. Nagchat ngamin ni Rosie. Tisigod akayan ayat ko. At dagaya man dito yung syudad. Ha? Ibagbaga na nga rod nga agkita kami to inton malam. Anya? Makisinarakak man kan kwa na. Yung pangasim di mo ibagbaga ni Sunshine. Anya? Basta di mo ibagbaga kwa na.
Agyaman tay manugot ka nga agsarak ta ita, Brando. Apay, Idi kalman ka pala ang awagan. Ngam dinak mo't sungsungbatan. pasensya ka na. At dang amin napatagan na panak. Anya ti ko na maibagam? Brando, masikugak. Anya? Itatana amuam, pangaasim ta saan ka ko mga agbaliw. Akas iti kanayon mo nga ingkari kanyak. Sana ka pa anak kasagana. Agad-adal tapay lang. Kan may sa, ado pa'y ti arapahap ko iti biyag. Ngam saan akaraman ti panagbalin ko nga ama. Kawanan kay tibain. Kunak no napudno ka kanyak. Ngam saan mo't gayam. Pasensya kan, Sunshine. Kan may sa, jak ba't masigurado no siyak talaga ti ama ti sikog mo. Anya ti amok, no ni gayam Oliver nga insan ko. Anya! Anya ti aramidan ni Sunshine. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Sunshine ti panagayat ni Brando. Nga uray nabiit da pay laeng anagamam mo. Nasakit mat tinakam ni Oliver, iti daytaan na pasamak. Ngam awan, tinaaramidan na. Kanayon mat ti panangawis ni Brando ka ni Sunshine, nga agdate. Kalpasan ti sumagmamano alawas, naamuan ni Sunshine ang masikog daytoy. Banag, asaan akayat atakdran ni Brando. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Brando, masikugak. Anya? Itatana amuam. Pangaasim ko matasaan kang agbalbaliw. Akas iti kanayon mo nga ikari kanyak. Ngam, sanak pa anak kasagana. Agad-adal tapay lang. Kan adupay dagiti arapaap ko iti biyag. Ngam saan akaraman ti panagbalin ko nga ama. Walang kay tibain. Kunak no napudno ka kanyak. Ngam saan mo't gayam. Pasensya kan, Sunshine. Kan may isa. Diyak mo't masigurado no siyak talaga ti ama ti sikog mo. Anya nga iti amok no ni gayam Oliver nga insan ko. Anya, kalpasan ti amin. Kastoy ti ibagam kanyak. Pasensya kan kunak manen. Ngam sa anak pa anak kasagana. Diyak amuno niya ti aramida kita insan. Ay, anya nga mintinar aramid mo, insan. Impagarup kumitlakit din no nasaya at atao day di Brando. Ngam saan matgayam? Kunak no napudno ti panagayat na kanyak. Ngam saan mo't gayam. Kat, anya nga rod ti planom ita. Agsardangak pa'y lang agadal. Agawid ako ni Jebalay. Unay kan, insan. Imbes ang makatulong ka kumakada kami kini auntie. Ngam saan mat, tasikakit din ti pagparikutan da ita. Wen nga rod. Ngam sa nabali. Bumawi akto kadakwada, insan. Anya? Kasta ti imbagam kan ni Sunshine, insan? Wen insan. Diyak pa ngamin nakasagana iti anyaman nga obligasyon. Nang runa, no obligasyon ti may isa nga ama. Anya? Ngam sa nabali. Suportarak to ti ipas ngay na. Ngam diyak may kari, ama ipay ko amin nakasapulan na. Tawan pa'y mo trabaho. Narigat met, no dawatak amin kadananang kantatang.
Unay kan, insan. Saan ka pa'y gaya man nakasagana? Ngam, kas jay ti inaramid mo? Ha? Insan, kaasimot ni Sunshine iti kas tang inaramid mo. Awan maaramidak, insan. Talaga asa anak pa'y anak kasagana. Jack amo no anya ita ti ibagakken ka, friend. Agawid kay di lugar yu inton Sabado. Embes a diploma ti yawid mo, ay ngam saan mat? Anya kay nga rod, friend. Nagpidutak. Ngam, ikarigatak ti bumangon manan. Wan anya ngay nga rod? Nagsakit kanyak ti inaramid da di abranto. Ngam amok, pagbabaw yan ng tumatlang ti inaramid na kanyak. Wan saan asika tinapukawan? No dikat iso. Narigat man ti sitwasyon mo ita. Ngam amok, kabaalam da ita, Sunshine. Ha? Apay ngay may kadito'y dagos ko, Manong Oliver. Nadamag ko ngamin, nga agawid kan iti lugar yun ton Sabado. Isong ay mayak. Ha? Kumusta kan? Kastoy. Malidliday. Gapo iti inaramid day di akasinsin mo. Awanan bain. Anya nga ron ngay. At daditan. Tinapatag. Saan ang maipada ti panunot mo iti panunot na maipapan iti agbalin ng anak yo? Ha? Pasensyakan iti kasinsin ko, ha? Talaga nga minakas jay ti ugali na. Kas labado, ti kayarigan dagiti babae. No naumaan na, sukatan na. Sana bali. Makarman tumat lang iti kasto nga inaramid na kanyak. Kinapuno na. Saan kumot akanunungan ti inaramid na? Nga ure agkasinsin kami. Bagbaga akmat. Ngam, talaga akas jay ti ugali na. Ngam ala uray kas jay ti inaramid ti kasinsin ko kan ka. Maamiris nan tumatlaang ti biddot na. Kahit agan-anad ka kumaakanayon, Sunshine. Anya ngay nga road kat addaditan, anak ko. Ay kat sangwamon Uwan nanang. Panagkunak kat kabaalamot ti agtrabaho. Agtrabaho ka. Anusam. Uwan nanang. Talagang agsapulak iti panggadak. Anos lang anak ko. Awan mo't sa bali anam na maunta. No saan adatamot laeng. Agtinulong tang agurnong para iti panagpas ngay munto. Agyaman akunay nanang. Gaputa inaklundak latta. Nga uray kasto iti inaramid ko. Ala, di mon panunutan day ta anak ko. Pasensya kan, no kastaunay apungtot ko, idinaamwak amasikog ka. Normal lang day jay iti may nga inaakas kanyak. Maawatan kayo, nanang. Iso nga ita, ti panagpas ngay mo, ti panunutan ta. Ni, insan. Rabin, ngam imay ka dito'y dagos ko. Naggapuam. Nagsinara kami ngamin kini Rosie ijay taon. Anya? Waninsan. Ay na. Ad-damat na napimintas ni Rosie. Si kakit dimot insan. Imbis at ipanagpas ngay ni Sunshine ti panunutam. Saan mat? Ay, nikit din Rosie. Saan ko nga iayatan ni Sunshine? Pampalipas oras ko lang dayjay. Saan ko mat nga inayat itinapod no? Anya? Iso apang asim. Di mon ipalagip kanyak dayjay a babae. Anya? Adamanan sa bali a babae, itibiyag ti kasinsin mo, Oliver? Sigud akayan ayat na dayjay. Nagsinublian dalaang. Ay, nayin ti kinababairo dayjay a Brando. Naimbag man, ta saan kayo anak pada iti ugali? Ha? Si kakit dimat. Sa anak ababaero niya? Nasayaat no kasta.
Nusyakla kumatiim mo na anagaram kan ni Sunshine. Ay, kan nusyakla kumatiin aklon na. Saan kumakas jay tinapasama kan kwa na? Ay, wan nga rod ah. Ngamsan na bale. Anyangay nga rod. Nangaw tigasat. Dumtang tulat tamat ati para kanyak. Sa bagay. Iso nga inton mga sawa ka. Saan mo tong ar-aramidon tikas, iti inar-arami ti kasinsin mo. Kaasila ang ti babae. Nalawag ka di, Oliver. Ay na anak ko, di ka kumaunay agbambanog. Madlaw ko ket kanayon mo't ti panag-overtime mo. Nanang, Sana bale, tadwata mo't nga agtrab-trabaho. Iso ano oras ko man ti panagawid, agawid kan kaya't ko lang amin nga ibukbuk ti panahon ko iti trabaho, nanang. Iti kastoy nga aramidak. Mailiw-liwag ko tinapasama kanyak. Ang kaasyam ko maamot tabagim Ken saan anasaya at ti paayday ta, iti imot mo amaladaga. Nanang, Ay, di mong pampanunutan ni Brando. Ay, di nakaay-ayatan day jay. ha? No napudnukan ka, idi pa'y lako managawid ka kat sinurot na ka. Angam saan, aging gaita, awan ti Brando ang nagparparang. Nanang, Iso alipa tumunday jay alalaki. Amok, kabailam apadakkelan ti anak mo. Oh, si kamad kayang, Brando. Ha? Kaslad da ur-urayo ma. Wen. Ur-urayak ni Rosie akayan ayat ko. Anya? Kaayan-ayat mo, kunam? Wen? Naimbag man ta maaramid mo tikas na. Ragrag sakam ti bagim iti sabali a babae. Ngam di mo pinanunot ti kasinsin ko. Ha? Adda ka dito'y anagmayat ti biyag mo. Ngam ti kasinsin ko, agtrab-trabaho para iti panagpas ngay na. Anya kamutan a klase ti ama. Awan ser-serbem. Nasaya at na nakaawid ka mo't balasang ko. Wananti, awan nga min allowance ko, iso ang nagawidak. Ay, kasta ka de. Kat, kaano man nanti pa nagsublim ijay syudad? Inton Lunes, anti. Ay katuan Ay, umay kanto ijay balay tasarong karamot ti kasinsin mo. Wananti, talaga nga umayak. Day tangamintiin message ko kankwana, idisakbay nga agawidak. Ay, kasta. Sige, umay kanto nga rod kaanakan. Adda kami latta ijay balay inton bigat. anya ti ko na? Adda manan sa bali akayan ayat ni Brando? Wan insan, Rosie ka no tinagan na. Anya? Day tamad ti ko na kanyak, idi na minsan anasambat ko. Ti awanan bain? Ala, bay amon insan, di mon panunutan no anya pay ter aramidan na itibiyag na. Saan nga iso ti lalaki ang maikari iti panagayat mo? Addan tulat na. Nagsakit lang kami na panunutan. Inayayat ko itinapudno. Ngamlino ko naklaang. Nasaysaya atin day jay, tanakitam adagos ti pudno nga ugali na. Sa bagay mo't ket di Iso abay amon insan, lipatam kit din. Insan, agawid ak man na ni Jel lugar tayo inton umay alawas. Kasta? Saan ka kadimot nga agawid? Saanan? Awan mo't lati aramida kay Jay. Sa bagay. Kat, kaano ka nga ngagsubli? Dual daw ko lang ijay, insan. At ang amin klase ta inton Lunes. Isong agsubliak matla dagos. Kasta ka di. Ang gaya minsan. Apay nga takas to'y tiriknak. Apay, insan. Diyak makaid na. Manon alawas sa kastoyak.
Sa anak pa yan na makaturturog iti Rabi. Ay sos, insan. Amangan kid di mat, no adda parikot mo. Awan mat. Awan mat parikot mi kini Rosie. Kan awan mat parikot iti balay. Apay nga ron nga akasta ka. Ayun gaya minsan. Itaabulan ti panagpas ngay ni Sunshine. Saan ka di? Ha? Ay, nalipatan pa yan. Wan nga agpaiso niya. Insan, uray italaang. Sarong karam kumamot ni Sunshine. Amangan no dahi ti makagapo. Asaan ka ang makaturturog? Hello, asino dahi toy? Hello? Manong Oliver? Siyak daytoy. Ni Sunshine? Pasensya ka na. Si Kagayam. Barong amin ang number ti inaramat mo. Uwan, nagsukatak namin. Kumusta ka matan? Ayos lata. Kastoy. Tuloy lata ti panagadal. Uray narigat. Kabaalam dayta. Wan gayam. Imawagak. Taibagak kumakan ka pakibagami ti kasinsin mo. Nga daak ita dito ospital. Ha? Ano kayat na ti umay sumarungkar. Kasta? O sige. Awagak ti kasinsin ko. Ibagakan ko na. Agyaman ak unay. Diyak namin makontak ti cellphone na. Kan uray ti messenger na. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Sarungkaran nga ta ni Brando ni Sunshine. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay witalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, sakbay ti panagawid ni Sunshine ijay ili. Sinarungkaran ni Oliver daytoy. Nagkidaw ni Oliver iti pamakawan, gapu iti naramid ti kasinsin na. Katimbaga na maten, akanayon kumangagan an daytoy. Nakisinublian mat ni Brando, iti sigod akaayan ayat na. Iti kada ni Sunshine iti ospital, tagpas ngayon daytoy. Inawagan na ni Oliver, tapno ipakaamuna kan ni Brando, ti kaadda na iti ospital. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ne, Sunshine, si Kaman Gayam, pasensya ka na. Barumot ngamin to'y number ng inusar mo. Wan, nagsukatak namin. Kat, kumusta ka matan? Ayos laeng, kastoy lata. Tuloy lata ti panagadal, uray narigat. Kabaalam dayta. Wan gayam, imawagak ta ibagak la kumakan ka, apakibagam iti kasinsin mo, nga dakita dito ospital. Ha? Ano kayat na ti umay? Kasta? O sige, tawagak ti kasinsin ko. Ibagakan ko na. Agyaman nak ha. Diyak namin makontak ti cellphone na, kan uray ti messenger na. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Agyaman nak manan, Oliver. Sige, Sunshine. Taibagak iti kasinsin ko. Oh, sigamad nga minsan. Rabin, imay kapailangan dito'y balay. Insan, adda napatag nga ibagakan ka. Anya dayta? Imawag kanyak ni Sunshine. Di nakakano ngamin makontak. Imblak ko ngamin. Apay ka di? Adda kano ita iji ospital. Anya? Insan. Apay, nalipatam ka di. Nga ita ti expected abulan kan petsa ti panaganak na. Sikakit di matinsan. Saan mo't adag ita ti pampanunutag kat? Kan may isa, saan kon nga ay ayatan ni Sunshine?
Tapno laglagi pakpailaang data. Anya? Awan gayam, amang ano nawaya ka ita. Tapay, insan. Tangdanan ka. Mapan ka ijay ili da itamot lang. Itulod mo ti kwarta nga aramaten na iti panagpas ngay na. Kan adadag iti ginatgatang ko idi pay lang nga usar ti ubing. Anya? Diyak ngamin masango da kita bambanag. Adda na patag apag nami kini Rosie ita. Di ka madanagan. Saan mo't alibre ti aldaw mo? Tangdanan ka. Kunak man no inawagam ni Oliver, insan. Wan insan, idi kalman pay laang. Ngam aging gaita. Awan pay laang ni Brando, no da plano na nga umay. Awan at talaga day di alalaki. Kasla saan nga excited ang makakita iti anak yo. Wan nga rod. Ngam anya ngay. Nagrigat mo't no ipilit ko nga ayatan na kami ti anak ko. No awan mo't at talaga ti panagayat na kanya. Umay laday jay tamakita na. Pagsasawa ka talaga. Awanan bain alalaki? Awan pa'y panangisakit na kada kayo nga aginana? Ala, huston insan. Tinapatag kanya, kat naipas ngay kon ti anak ko. At dalatakan ko na no umay sumarungkar. Di agyaman nak. Ngam no awan, anya ngay nga ron. Day tatijak kayat kan maminsan, insan. Nakasingsingpet ka ngamin unay. Ha? Sursuruam met ati agungat no maminsan, iti kasta saan da nga abuswan ti kinasingpet mo. Ay na, nagwapo mo tanday to'y aka-anakak. Iso na laeng, tasan nga imay ti amana. Ayos lang kanyak, awan parikot. Tinapatagkat amuna nagpasngaya kon. Sa bagay Awon gayam. Etoy. Kwarta. Ipapaitid ni Brando. Imbag lang ausar niyo dito ospital. Kan para mo tan iti vitamins yo. Agyaman na kunay ha. Awan ang yaman na. Awon gayam. Kaano kayo ngay arumwar dito ospital? Inton bigat. Kasta ka di. Awan pa ka kumikumak ita. Gaputawan pa yung klase me. Kaduan kayo pa dito ospital. Imbag lang nga adda ka sinublat ni Melissa. Ngagbantay kan ka. Okay lang kadikan ka? Wen, okay lang. Awan parikot. Kat sapay la kuma. Tadi na paritan. Ay na, agyaman ak unay, Barok. Agyaman ak iti panang tulong mo kada sunshine. Manipod iti ospital, aging gaan nakaawid na dito'y balay. Awan anyaman na, nana. Wen gayam, sa dino ti ayan ti kasinsin mo ita. Ken apay adi man lasim marungkar. Uray kumustaan nalakuma ti ubeng. Kwa, nana. Makumikom lang amin. Isu asya kong timay. Kasta ka de. Pasensya kayo na, nana. Asan na bale? Umay tumot lang ang dayjay. Ngam, saan pa'y siguro nga ita? Ngam, masigurado. Umay to. Agyaman na kunay iti oras mo kada kami nga agina, Manong Oliver. Awan anyaman na, sunshine. Isu na laeng. Tanas kan nga agsubliak ita ijay syudad. O sige. No adda ka sa pulam. Umawag ka lang kanyak. Sana bale? Available lak para kada kayo iti anak mo. Mababain akon kan ka. Sige. Kat agyaman akmanen, Manong Oliver. Nayen day nga insan mo. Huwan nga ron angkal. Jakman amo kan kuana. No apay akas jati aramiden na. Siya konti mangibagbaga. Agbabawin to dayjay iti udi na. Angkal. Di na pailay pa may sa ti oras na kadagiti aginana. Ay, maaramid na pailang mati agbabae ti awanan bain. Angkal. Marana ako madayja abrandaw tabagaak. Talaga akurang ti pamagbaga dagiti naganak na kenkwana. Imalalaunay iti inana asan nga agpampanunaw. Anya?
Anya ti kunam insan. Masigugmutan ni Rosie. Wen insan. Kinapudno na. 2 bulan ti sikog na. Anya? Ay, unay kan insan. Kasano daytan? Parikot ko nga rod. Ibagbaga dagiti kakabsat na, ngagkalay sa kamin iti kabiitan na panawen. Kasano ti panagadal mo? No choice, insan. Sumardengak pa lang. Nasken ngagtrabaho ak. Gaputa maluglugi nga minan ti negosyo ni nanang. Iso abasitan ti kwartang itadda kanyak. Anya? Mariribo ka na kati sitwasyon ko ita, insan. Kabaalam dayta insan. Inaramid mo. Iswarum bang nga mo mati aramidam. Oliver, agi na nakamot Kasla itay pa, agbumpo nagkaiti na to. Ay na. Ayos laeng. Si kagid dimat. Nakaskas tao man. Agtrab-trabaho ka, iti Saturdays kan Sundays? Naku na diyan ni Sunshine, yung umay ka pa, iti malam dito no iti weekdays. Anya? Imbaga na daytakan ka? Katuan, amumutan diyan ni Sunshine. Maritis matlaan. Ha? Anya? Adan sakit di kaayan-ayat mo Nakaskas daaw nga ti kinagagat mo ita. Ha? Si kakid dimat. Mabalin la tamat nga gagat. Nga uray awan kayan ayat. Sana ya? Tapno makaurnong iti kwarta. Sa bagay makiti Ngam no addaman kaayan-ayat mo. Maragsa ka na para kan ka. Anya? Agkalay sanda brando kan ti kaayan ayat na insan? Wan ka no, insan. Ti awanan bain a babaero. Talaga nga intulang nan ti kinababaero na. Kunamat la no gwapo na amin ang gwapo. Ha? Ay na insan, saan ka kumaamasaksakitan gapuken ko na? Lipatam kitin. Insan? Awan serbiti lalaki akasken ko na. Amok akabaalam apadakkelan day ta anak mo asikalaang. Saan ka di? Wan insan. Anya kalakit din na Strong day ti kasinsin mo. Kunkunak matlang kit di. Amok matkat nga agusto kan ka di kasinsin na. Ha? At sino ti dakdakamatam? Sino kumapay ngay? Ni Oliver. Anya? Ay sus, di kan aging didi. Asaan mo amadlaw? Ngamin, obvious insan. Ay na, anak ko. Di mon pampanunutan day dya lalaki. Nanang? Awan apulos tinasayat nga impay nakada kayo nga agina. No saan asakit tinakam. Iso adi ka kumamasaksaktan ita an amwam nga agkalaysadan iti kaayan-ayat na. Nanang, sa anak ang masaksaktan. Kinapudno na, maragsakan para kankwana. Ha? Maragsakan gaputan na sarakan na mutlaangan ti babae akap-kap na kan na. Ti babae ana ikarikan kwa na. Awan ti rumbang apakapasakitak nanang. No idi kat masaksakitanak. Idi laang dayjay. Nasaya at no kasta, anak ko. Patsyak, dumdang tumatlaang tinapudno nga ayat para kanya. Husto ka, anak ko. Ay, naangaw at talaga tigasat. Numaminsan, sumangbay ti ayat iti saan a husto a panawan. Kan iti saan a husto a tao. Ang mangnamnama ak anak ko, nga addan to napudno nga ayat adumtengken ka. Nupay naangaw tigasat. Hello, ading ko. Hello, Manong. Imawagak, tadamagag ko man, agawid ka ita dito'y probinsya. Ha? At ako maipagatang ko kan ka. Kasta ka di ading ko. Hanggang pasensya kan Diyak pa'y makaawid ita. Adda na patag-apapanak. Ha? Di ka madanagan. Into no may alawas, ti panagawid ko dita. Kasta ka di? O sige, Manong, agan-anad ka nga rod. Agyaman na, ading ko.
Agan anad kayo ditakan ni Uncle. Okay kami lang iti anak ko, Manong Oliver. Awan parikot kada kami. Ngam, agyaman akmanan iti oras mo nga imay. Tapno sarungkaran na kami. Awan anyaman na. Kunakmanan kan ka. Basit laaba nagdayta para kanyak. Jack amo no kasano ak makasubad iti kinaimbag mo kada kami nga agina. Jack pulos ekspektaran ang maaramid mo kada kami ti kastoy. Iti laksid ti naramid ti kasinsin mo. Di mon panunutan day jay. Kan may sa... Saan ko nga raramidin day toy? Tapno ekspektara ka subadam to. Agyaman ak unay, Manong Oliver. Nakaanos ka unay kada kami nga agina. Oh, Sunshine. Apay ang nakaisom kalatan ang nakakita kada kami kan ni baby. Makaisa maklaan. Gaputa jak namnamaan, nga tikas kan kaabaro, kat amo na ti agawir iti ubing. Ha? Sika talaga. Tilay bagbagam. Nagsarming kaming tupay ka ni baby. Nakitak ti bagi ka. Kat bagay ko ti agbalin nga ama. No bilang laan. Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan. Anghaw, ni gasat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, para iti radyo, ni Donabel Aran. Kinetim direksyon, ni Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan. Angaw, ni gasat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Amom Sunshine, amin alalaki, kabalan dati agbalin nga ama. Ngamdang iti daduma nga ama, irresponsable. Ha? Isu ano bilang tagdato na ka. Sapay la kuma, tadi nakpaayan. Anya? Ay ayatan ka unay-unay. Jack ilibak, nga di pa'y laeng. Nagayatak kan. Isu na laeng. Taino na anak ti kasinsin ko ang nagdaton ka. Kat isumot ng tinaklon mo. Oliver? Nangawa talaga ni Gasat. Datatiin mo na anagamam mo. Ngam ti kasinsin ko matinaklon mo. Ngam awanan day dyan kanyak. Tinapatag. Kat nuaklonan nak. Sapay la ko matadinak paayan, Sunshine. Kinapudno na. Jakmat ilibak. Nga idi pa'y lang kat nakarik na akon iti ayat kan ka. Isu na laeng. Tadi kamat na uray ang nagdaton kanyak. Pasensya ako man iti dayjay nga inaramid ko. Sunshine. Mabainak ita mga klon iti ayat mo. Gaputa sa anak kon akas iti sigod. Addan anak ko. Saan alapod na ita para kanyak? Tapno ayaten. Kan ipatag kayong agina. Iti kaano man. Saan ang nagbalin a parikot kanyak dayta? Sunshine. Ay na, maragsa ka nak para kan ka anak ko. Nasaya at matinaklon mo ni Oliver. Nanang, Awan ti makunakan ko ana. Gaputa makitak mat anasingpait. Ay, sapay la ko mga rod. Tasaan akas iti kasinsin na. saan na mapasamak day tananang?
Ngamin, sipod pay, amok nagdumaday ti ugali. Iso na laang tani Brando ti imuna nagdaton kanyak. Ha? Awanan day jay nanang. Napalabasan day jay. Tinapatag ita kanyak, kat tilaangan anak mi. Ay na, ang haba naman ng hair ng pinsan ko. Sika talaga insan, tila ibagbagam. Ay na, kiniligak insan. Napanunod ko lang niya. Naangaw at talaga ni Gasat. Ha? Apay anak ko nam day ta insan. Gaputaag kasin sinda Brando ken Oliver. Ni Oliver ti imunaan am-amom. Ngamno apay ngamin aday di a Brando a babaero ti inaklon mo. Kas itinako namon, naangaw at talaga ni Gasat. Ngam, worth it mat ti panagangaw na. Gaputa kalpasan ti ado asaam iti napalabas. Adda ni Oliver anang ipaay itiragsak kada kami nga agina. Wow, kinikilig ako. Sikat talaga. Ala, umay kakit din niya kusina. Adain sa ganak a merienda para kadata. Saan aday ta kilig-kilig ti bagbagam dita. Ay na, maragsakan para kata kayo, Oliver. Agayan ayat kayo gayaman, iti gayam ko. Wan, Beverly. Jack ni namnama day ta mapasama. Ha? Naangaw mat ni Gasat anya. Di pay lang amin sika tinagbalin nga ama di anak na. Saan aday di abrando nga ari ti amin a babaero? Hay, una yan? Sika talaga. Kat uray man saan asyak ti amana. Aramidak ti pagrubangak, kas amana. Uy, dagitaman. Malas man ni Sunshine iti damo nga ayat na. Swerte mat itakan ka, Oliver. Apag iso, o madani mat ti panagturpos mo. O, di agkalay sa kayon to matan. Ay na, manulangan a bulan ti urayan ka na kan, aggraduar kan. Wan nga rod, Uncle. Makaisumak amang pampanunot, itirigat ko iti kalabas. Masuportarak lang ti panagadal ko. Kasta talaga, kaanakan. Anyaman, dagitirigat ang napasaram iti kalabas. Awan dagi jayan, gaputa makita mon ti bunga na ita. Wan, Uncle. Bulan lang ti urayan, makaturpos kan. Kalpasan na, pulis kan tumetain. Sapay la ko mga rod, Uncle. No inangaw naktigasat, may papan kan ayat. Sapay la ko ma. Tadinak angawan iti kinapulis ko. Sana mapasamak dayta kaanakan. Mamatiak akabalam nga ipasa ti rumbeng nga ipasam. Awan imposible iti kasken ka, Oliver. Congratulations, manong ko. Proud ak unay para kan ka. Agyaman na kading ko. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko iti daytoy a panagbaligi ka. Congratulations, Oliver. You made it. Sunshine? Oh, apay mas dao ka. Ato iti regalo para kan ka. Agyaman ak unay Kunaklakit din, no saan ka ama ka umay. Sana mabalin sa anak nga umay. Si kakit di mat. Importante dayto nga aldaw para kan ka. Iso ang nagpasyudada. Agyaman ak atay may ka, Sunshine. Awan ang yaman na. Congrats manan ha. Oh, si kamat gamti masabat ko insan. Ngun insan, Dandani di ka na ilasin. Gaputa manumatan atawan asanta nagkitkita. si kakid di mat insan. Siyaklat tamot ani Oliver akasinsin mo. Kumusta ka nga insan? Naimbag ka pa ita, sir pulis kan. Ha? Ayos la tamot insan. Mabalin mo la tamot nga ituloy ti panagadal mo insan. Nalakid di ta interesado ka. Saanin insan? Awanan ti panahon ko nga gadal. Pamilyado akon.
Ahon gayam, kumusta kayo matan ka ni Sunshine? Damag ko plano yun ti Kalaysa. Uninsan, kinapudno na. Plano mi, kalpasan ti 2 bulan. Iti kasta, makapag-graduar pa eh. Kaya tagalay sa kami matan. Insan, agyaman ako na ya. Agyaman ak, tanasingpat ka talaga. Sika at talaga ti kagasat ni Sunshine. Saan kat asya? Maragsakan ak unay para ken ka, friend. Ha? Manulangan alawas, agturpos ka matan. Wan nga rod. Kasla kaano laang idadaak iti probinsya nga agaw-awir iti anak ko. Kasta talaga. Awan imposible iti tao nga adarapap na iti biyag. Akaskan ka. Pudno day ta anak ko nam. Kan gapumat lang iti tulong ni Oliver. No saan nak at tinulungan, tapno ituloy ko ti panagadal ko. Sa anak ko mamat ang makagraduar itatawan. Swerte ka talaga kankwana. Ngamin, awan makunak ka ni Oliver. Congratulations, Sunshine. Congrats, Manang Shine! Ay na, agyaman ak unay kada kayo. Adto ti regalo mi para kan ka, Manang. Ha? Ay na, thank you manan ha. Awan anyaman na, Manang. Nakaragragsak kami unay para kan ka. We're so proud of you. Gusto ti kabsat ko. Proud kami para kan ka. Manmano ti inaakas kan ka. Naigiddan na ti panagadal na. Kan ti panagbalin na nga ina. Oliver, Ala, gusto ti drama tayo. Nakababain. Ado pa iti tao. Ituloy tayong to ijay balay. Maminsan pa'y friend. Kablaawan ka manan. agyaman ak unay friend. Kamaudyanan na. Nakagraduarak moten. Nalpas amin ang arigat ko iti panagadal ko. One friend. Manula ang abulan, makatay ka iti board exam. May sakan tumatan ama ko na amanursuro. Ay, sapay la ko matakasta, friend. Awan imposible iti kaskan ka, Sunshine. Amom insan, nakaragragsakak para ken ka. Insan, Nakaragragsakak ang makakit-kita ken ka ita. Natungpal mo amin ang dagiti arapaap mo iti biyag. Manulaangan abulan, agkalaysa kayo matan ken ni Oliver. wan nga rod insan. Kasla, nagbiit ti panawanan niya. Wan nga rod, angam husto laang tapno agkalaysa kayo. Kablaawan da kayo, Oliver kan Sunshine. Agyaman kami unay, Uncle. Agyaman kami, Uncle. Sapay la kuma tamataginayon ti ragsak ti binukelyo a pamilya. Agyaman kami, Uncle. Ala, ragragsakin tayo daytoy ana isang sangayan nga aldaw para kada kayo. Ay, congratulations, anak ko. Agyaman kami, nanang. Agyaman kami, Nanang. Ay na, sapay la kumatag na na yun tiragsak yung agasawa, anak ko. Kan ad-adupay ti bendisyon adumteng kada kayo. Oh, insan. Apay nga itakalaang. Insan, Sapsapulan ka idi aldaw ti kalay sami. Ngamawan ka. pasensya kan insan. Sana kay may, gaputan na laos ti bain ko. Mabainakan ka, kang runaanan kini Sunshine. Sikakit di mat insan. Anya kumangay ti rumbang apagbainam. Awan rupa nga isarang ko kada kayo. Ha? Mabain na ka talaga insan. Iso nga itak lang may. Pasensya ka na. No itala nga itid ko ti regalok. At to'y ti regalok para kada kayo. Sika talaga insan. Ang mala, agyaman ka. Kan insan, di mo kuman panunutan tinapalabas. Napalabas na jay. Panunutan talatan, nga iso tigasat tayo. Insan Oliver, Naangawa talaga ni gasat. Isong aklunan talatan, insan. Agtalin adlat ta kuma, tinasayaat kan naragsak, alinangan tayo.
Anya nga, sunshine. Nakasagana ka din para itilet mo. Uwan, nakasagana akon. Ngam, madandanagan. Ngam amok, rik na dayto iti ag-exam. Kabaalam day ta, si Kapay. Apag iso, awan trabaho kita, kaninton ka ni kadwa. Iso akaduan kang agpasyudad, para iti panag-exam mo. Agyaman ako, unay. Awan anyaman na, bakit? Basit labanag day ta. Agyaman nak, ha? Naawan ka amang tultulong kanyak. Diyak amon. Di mo ibaga day ta. Isaganam kit din ti bagim, para iti panag-exam mo. Ay na, di ka madanagan insan. Amok akabaalam date na. Si Kapay. Sapay la ko mga rod insan. Maipasam date na. Dakkel ti panagtalakukan ka. Si Kapay analaing iti academic ti agdanag para iti panag-board mo. Saan lata maliklikan insan? Adala ta panagdanag ko. Kabailam date ako naktumat. Iso nga awan pagdanagam. Agyaman nak insan. Ay na, nakaragrag sakak lakay. Nakapasa kita exam. Kasta ka di? Ay na, congratulations, bakit? Agyaman ako, nay. Naragsakak para kan ka. Kamaudyanan na. May sakan, anay a maestra. Saan ko anaragpat daytoy? No saan agapukan ka, lakay? Awan anyaman na, bakit? Naskan nga ron nga agsagana tayo. Tag-celebrar tayo iti panagbaligim. Oray saanan. Tinapatag, nakapasaak. Saanan anaskan day ta sagasagana. Di ka madanagan, bakit? Siyak ti makaamu iti amin. Para kan ka daytoy. Ragsak kumuten. Aselebraran daytoy. Apagtang iti biyag mo. Oliver? Bay anak amang ipariknakan ka. Nga amin na panagbaligim. Kat pakaragsakak mat. Ditan papagayam, tinaggibusan, te serye tayo itaalawas, anapaulwan. Angaw ni Gasata. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran. Ganiti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.